400,000 ብሩን እኔ ሰጥቶታለሁ እኔ መኮራው በእግዚአብሔር ነው እንጂ በዚህም አይደለም ያ ክሪፕቶ ላይ ያለኝ ብቻ ይበቃኛል ተው ሌላውን መንግስትም የሚከፍለኝ ሰው አይደለም የራሴን ስራ ነው የምሰራው ይሄም አይደለም የሚያኮራኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬ መሆኑ ነው የሚያኮራኝ Kama ya denishi rakini darbi tala rakini hindarba atimu nama guddaa taata gaaf tokko jireenya bareedaa keessa dabartee mucaa keef dabarsitee haga Ameerikaatti dhuftee waan dinqii haadha keefis hin dabarsita kan booddee isa dhufummoo cimii jabaadhuti barumsa keerratti cimii hiyyummaa ishee si boosiste kan immoo irra jettee irratti kolfita. Eshi. Amma yoo rabbitu achisi baase wal nu qunnamsiisa. Kanaaf immoo kaayyoo guddaatti si fuuldura jira. Rabbii kee gatiin rabbii wajjin taane bakka guddaa geessa. Eshi. Kanaaf cimii rakkina jiru hunda haga lubbuun koo rafirra jirutti siin gargaaraan. Eshi. Asiimmoo kabareedde taba qadiimatti beezaa fakkaattetu. Kanaaf ani asii maatii wajjinis walitti dubbadhee asiimmoo Ameerikaa mun dhufta. Eshi. Waaqayyo immoo si gargaara asiimmoo yeroo dhufte immoo bakka dhume jechaadha dubbii. Mitire? Asii nama antini jedhee barbaade anis immoo dhufee ilaalaa yoo kanatti. Bakka buleessa kee hangafadha. Kanaaf omaan rakkatiin ilaalli isa qarqara kana jirudha na argiteettaa? Eena. Achi gurbaa koofiyyaa godhate tokko viidiyoon isaan banamne isadha. Kanaaf omaan rakkatiini yaaddeeni yoo waa tokko waan rakkinni jiraate waan si barbaachisu hunda beezaatiin ishee rakkisiin firootti naa bilbili jedhiiti waan barbaadde na gaafadhu yoo mucaa kee bira deemu barbaaddeesi aeroplaanitti dhaabbachuu ishee ammamaa barteetti mitiire? Akka keessa buutee leeqaa naqqamte ganama deemte galgala deebi'uu dandeessa. Eshi garuu cimii homaa yaaddeen. Eshi? Akka Arasanaan beezi, thank you. እሺ ዛሬ በጣም በፈገግታ ነው እንትን ያለች የነቃችውና የዛሬ ቫይብ ደስ ይላል። ትናንት በጣም ጨንቆኝ ነበር። ያው ጠይቂያት ነበር እንደንትናን እየጠየኳቸው ነበር እነተሽን እየጠየኳቸው ነበርና ያለቀሰች ይዘባ ነው። ስንት ብር ነው የጎደለው? 400,000 ብር ይለቅላቸዋል። 400,000 ብሰጡት ከዛ ልጁን ያሳዩናል። አራው በሚገባ በስመ አብ ወልድ አረን እንዲህ አይነት ለራሴ በከቤት የማልወጣ ሴት ነኝ። እግዚአብሔር ይፍረድብኝ። እንዲህ አይነት ነገር እኔ አላቅም። በተፈጥሮ እኔ ውጭ የምወጣ ሰው አይደለም። ኦኬ 400,000 ብሩን እኔ ሰጥቶታለሁ። እሺ እድሜ ይስጥ ጤና ይስጥ ዘመን ይባረክ ረጅም እድሜ ይስጥ ከፎይን ፈጣሪ ኢየሱስ ያገተውም ኢትዮጵያዊ ነው፣ እርሱም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ልጆትም ኢትዮጵያዊ ነው። ብሩ የሚተላለፈም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። እንትኑ አይገባኝም ማለት የድራማው አይገባኝም። ለዛ ነው ይሄ ሊቢያ ምናምን መታገት የሚባል ነገር። የርሶ ግን
እናት ስላለኝ ነው። እናት ስላለኝ እርሶም እናት ስለሆኑ የልጆት የእርሶ ልጅ እንደገና ደግሞ ባለቤቶት ሞቷል። እኔም እናቴ አባቴ በልጅነት ሞቶ ነው ያሳደገችኝ እና ያለ አባት ነው ያደግኩት። ፔኑ ይሰማኛል። አንድ ልጆት ነው ግን 400 ሺውን ሰጦታለሁ እኔ ችግር የለውም። ነገ ምናምን ከነገ ወዲያ እንዲደርስ አደርጋለሁ። ግን እንትኑ ለኔ ግን ይሄ የመጨረሻ ነው መሲ